Hadin ba ki bor sarkar ki lapun banaya ka jing ab jing mana ka jing bam ya ka dos nyang khamtam ki bawan nabar da ka bala batha ya ki pajba bakin husiar ban bam ya ka dos nyang kladon ka jing sir jang pajba ban thet ya ka dos nyang kini ka ju ka banta haba phaipat sikinong di dos nyang ka yo di dos nyang ka lahiar sipa palat namar ka pajba ki layos ngau ya ki jing pebana jong ki bor sarkar ban husiar ya ka bam dos nyang halor ka ne nagaliang jong ka kanhon ki nong di dos nyang kum ka kanhon yek balatip kum ka khasi jantia pik butcher association haga jingilam jong ba boldness rangklam kum presiden baru ba andi lengdo kum secretary rangkat bat kiwe ki nong kitkam bat gi khot jong ka ti kanhon ki badi ki dos nyang hene ka singi ki lawan hiar sinong po na ka benta ban hi kendu ya ki officer jong ka tanat veterinary ribhoi district namar ki snyang ki bawan bar ki wan nagane ki district bat ketika jing kendu ya ki doktor bat ki officer ka long ban tip ya ki jing sisa bahadu kan no kata ki jing bam ya ka dos nyang ka ab jing ma ya ki pajba haba karan si kilat pathai kubor kita ki no ilam kil ong ba ka jing pun bana jong ba prestun tan song ubri sumbut menteri rang ba jong ka jela ba ki pajba kin long ki bahusiar ban bam ya ka dos nyang ka lakta bha ya ka kam jong ki kum ginong di dos nyang namar haba ki le chem ki snyang nabar kladon bai ki jing tes ya ki snyang la ki long nem ban bam do ha ka juk por kita ginong di dos nyang kilong ba kan jindala bha shibun yak sarkar ban perkhat no dokumwei ban bu no da ka checking point ban pethu yikis nyang lan ki masi lan ki siar ki bawan nabar nak banta ban pamdo apo ka jela Meghalaya namar da ka shupun bana ban husiar ka bam dos nyang kala no silyang kar kompen bej namar ka kta ya ka kamai kaji bat ki paj baru ki song sir namar ba makiru kum kinong dido ki ot bej yeus nyang bobiang ka koi ka khya namar kumma ka long hi kiti ki jaj do omla ban pendap tang na po ka jela lajong bat kadon kampeny ban wan ra nabar yang ka khasi jantia pik butcher association te ngilawan kindu khang ni district veterinary officer mana kaliang jungi ngila yo ka jing hikai ka ba stuna do kata ka jing su jumut dan alor ka jing ya jingwan kisniang banabar khamtam en po asam te ka jing penbet lang ngila iya kata kalen tiba dadu menta ka singi kamar bawana the inya ya no health certificate ba don ki ba doktor ki ba check ya ka dulu kamar bawana the sini mana kaliang jungiru ila ya baik lang bagi district veterinary officer kaliang kadi ka health certificate te na kaliang jungiru ila perkat sibun namar ka jingwan ne ka African swine fever bagi ila perkat ba teng yo badai na ka jing ka sumbeneng ne badai na ka jing shit plat te mentang ila perkat ba lingba kini ki doktor kin check ni man ka singi ya ka jingwan ka mar te kanang ba ki pai ba seni yo ya ka do ka balong ban ba ka bomdan ka ba ka koi ka khya ti na kaliang jongar mo mot karen sa way halo ka jingkan jing ba pastun deputy chief minister ba husiar ka tin husiar kalong ba pagkata sibon kinong ba do namar kamtam husiar kalong ba penting yaki ti na kaliang jongi ngamut karen hani menta ba aku akali hijing kelina deputy chief minister ba kala judan mo ka casualties la judan mo kinunu ba ba sang la judan mo ki ba poisya kata ka jing poisya ta jing sitom bonon ban poi hadu kadu banda poisya ka jing yam hari iwe rupat judan ti hendai jing syana kaliang jing di ban wan lagi veterinary department kantam nak doktor nak expert nak DIO nak health and forensic department ban tip syai ban mana kaliang jing ki kiong la da fi ba ma gadok senyang da fi shet ba kam nilehi pakam dan ni kata ka ban ka infect ye ki human being nak kaliang ki doktor kelap pensai dia kata Henry nakaliang jung iha tu ko singi penmi ba husiar ka kata yang kumki nong khai te kuntahi kum gi batai hi director ogi nadu kaliang gi director nglawan kendu mene nakaliang i DVO hani po nong po nakaliang jukir kila pensangi ba ka ASF kala duna palat mut kam dadon shu kadon hi ngamla man batai dengan kadon yang hadir buat mar kajimpang takawan hi abrir kawani ha semara kawan tuju te menta ban su ong be biskun tho be direct ba kamlong ban bam ros nyang abam la ban long ke marteng teng aba fi ben pe ki export te ki doktor tumini ki kumna kaliang food and safety kumna ki health and forensic department kini kila pen sha ba da bam da fi shet ba kam dong jikta he kamela ha te nakaliang jonga kumba nakaliang i ba pustun la pen sha ba husiar bawai ngan ong jing ong i kawai ba husiar ka de mude yang i nong sodo husiar ka de ginongri mabukri kitu di bomat jine aga risnya na kawan ngani African sign ko ka penduk nong ti nakaliang jonga kerpat ginongri siang ruba di beni konsult di veterinary department ICR kenapa fintip company halo ka rukom risnya mateng teng
affiliate pinyo jing kai pinyo fastis bubun bat pinyo so jing kai kitering babha aduh kata ta ba pinumla panum don kata ka jing shop pe jing pang siang te tang itahi angkat pat efi kipat ba 100% ilawan hane menekran bat ki start science director adu ki DVO ba pinba me kados nyang kamdan cikta issue kajing kendu ba district veterinary officer ba nakalyang jongi hi kaseng ila de ya penbait lang bat ki nong khayi na stin po asam ba imbu no doktor aman ki pham ba kata doktor check swa iwe man banata usa certificate ba new bolong long ba syait ba claim kin di sengi mudadep na to dangila yo no ka certificate po asam no doktor po asam no tu ngilit so po apo berihat ini kindu so ya doktor veterinary bana po Meghalaya na tu check so mai after that is I certificate ba katu kamar ka ba long ban ba mo supply chani sa Meghalaya te khanang ba kani kan yarap hay no baro khanang ba kanirap lut ya khamtam yo ikimasi XCR yakisnyang bakumjo do ka akar tu sarkar bang akar paru sarkar balik kambur check post ati pom khanang ba kipat ba jong ka Meghalaya kini obam ya ka bam ko pokok bakya te tang itahi terusnya agam tu bah kini kiski ko man kat ni man cinta sket ikinong di nong daido ha wada hiar gaya wahat leomi kini kubor gua bonjak bosker wa ong gua ni daw em simpang ni kejut sinyang karo gam te terusnya aku jing pencin ali yang sket dari kam tu tegam ju la de chem ni ki nalianga office nalianga veterinary kamu dapat sius veterinary itu te kat kamu man kat MD ke jingta jing itu oga jing kejut naliang ki senyang te kat orang te ila liang ki nong ado i pencil ni jing baik ba wa mem jingta go ho jing itu oba mega dok senyang te kat orang te i naliang ki nong ado ki nong senyang ro ya man hawa lor gani ga jing hir yang ga ya hat teman lu kita haga jing lai ti ba ki kam yo i karu gam te i wan hini pan jing che dari ya jing che kamu da pencin tu de mete tua ya pi bai ba ho em bi tin ki jing sir ha ga wa ubam ya jing to na liang ga do karu gam te ka jing lai lu ti yung i kam ki nong ado i hejing lalu ti ne por teman ko wa chemjing hi khamtam hejing to waga mar matam ha myo do na postit hap ske na bar ngostit takar wamte hejing to wagi mar wa wan na bar ngostit na asam tada yo jipincin tu wa em gi kita won le man gi mar tu wa biang man gi mar wa chak wanang te kini ni gi tin kwa e gi chi kaju kajak hejing to waga ni gar kombam dok